இலங்கையில் பிஸ்கட், ஐஸ்கிரீம் மற்றும் சாக்லேட் உள்ளிட்ட இனிப்பு வகை உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகள் எதிர்வரும் மே மாதம் வரை அதிகரிக்கப்பட மாட்டாது என இலங்கை இனிப்பு வகை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. வர்த்தக மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்கவுடன் நேற்று நடைபெற்ற விசேட கலந்துரையாடலின் போதே இந்த தீர்மானம் எட்டப்பட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கு போர்ச்சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக அமைச்சர் இந்த சந்திப்பை அழைத்திருந்தார். தற்போதைய சூழலில் விலை அதிகரிப்பை மக்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை பாதுகாக்கும் அதேவேளை நுகர்வோரின் சுமையை குறைக்க அரசாங்கம் விரும்புவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இதன்போது கருத்து வெளியிட்ட சங்கத்தின் தலைவர் SMD சூரிய பெரும, சித்திரை புத்தாண்டு கால விற்பனையை முன்னிட்டு உற்பத்திகள் ஏற்கனவே விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதால் மே மாதம் வரை விலைகள் உயர்த்துவதில்லை என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். எவ்வாறாயினும் மே மாதத்திற்கு பின்னர் மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு கட்டணங்கள் அதிகரித்தால் மட்டுமே விலை திருத்தம் குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்திருந்தார். විශේෂයෙන්ම දැන් අපි මේ තියෙන තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම අපි ඇත්තටම දැන් අපි මේ සූදානම් වෙමින් ඉන්නේ අපේ හොඳම මාස ටික තමයි මාර්තු අප්‍රේල් දෙසැම්බර් නොවැම්බර්. ඒ කියන්නේ සීසන් එක. දැන් ඇත්තටම අපි සියලුම නිෂ්පාදන හදලා තියෙන්නේ බොහෝ දුරට. අපේ නිෂ්පාදකවරු දැන් අවුරුද්දට සියලු නිෂ්පාදන හදලා දැන් බෙදා හරිමින් පවතිනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ අපි සංගමයේ හැටියට තීරණය කරලා තියෙනවා ඇත්තටම අවුරුද්ද වෙනකන් මේ මොන ප්‍රශ්න ආවත් අපි දැනට මිල වැඩි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි ඔක්කොම මේවා නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරයි. සප්ලයි එකත් යනවා. මාසෙනේ බිස්කට් එක මැයි වෙනකන් මිල වැඩි නොකර ඔය විදිහට නෑ ඒ ඇෂුරන්ස් එක දෙන්න. යනවා කොහොමද අපේ ඒ හැමතුම ඒ ඇෂුරන්ස් එක අපි ඒක දෙන්න. හැබැයි අපේ රික්වෙස්ට් එකක් තියෙන්නේ දැන් මේ මාස වෙනකොට පොඩ්ඩක් අමාත්‍යංශත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා අනිවාර්යයෙන් අපි දැන් මේක ප්‍රසිද්ධියට දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් නෑ අනික මේ සභාපතිතුමා අපි කරා කොහොම හරි කාර්යකාර වැඩි කරන්නේ ඒක නිෂ්පාදන සභාවකයිට පොඩි ඒවා මාළි වගේ එකක් අපි වැඩි කරන්නේ නැහැ. උපත් මනුස්සය ගන්න බාරි බිස්කට් එක. ඒක අපි ඒකට කියන්නේ ජාතියෙන් තියෙන ලාභෙත් වෙනස් වෙනස්. අනික වැඩි කරා කියලා අපිට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවානේ. ඉතින් අපි කෑෆුල් දැන් මට පැහැදිලි වෙන්නේ මැයි මාසෙ වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. හැබැයි තමයි ඕල් සිටුේෂන් එක ක්‍රිටිකල්. ඒක දැන් එන්න අපිට අපි නැෂනල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරනවා. ඒතකොට ඩිස්ට්‍රිබියුටර් පොයින්ට්ස් වලට යන්න අපේ ෆීල්ඩ් ලෝඩින්ග්ස් වලින් යන්න ඕනේ. අපි ඒකට අදාළ සරස්මක් අපි කිව්වනේ ඕගොල්ලන්ට අපේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි අද ඒක අරෙක්ටත් දුන්නා. මොනවා හරි ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. ඔව්. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මට්ටමින් ඕගොල්ලන්ගේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම්ටත් පුළුවන් ලිටර් 400ක් දක්වා යන්න නේද කම්බුනේ 400 තුනක් කරගන්න පුළුවන් 400 දක්වා උඩින් ඒක අමතරව අපි ලොරි වල ගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ දුවන ලොරි වලට අදාළ සතියකට දෙන ගාන 200ක් තියෙනවා එතකොට ඒකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට එනවා නම් ප්‍රශ්නයක් එතකොට තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේ ඉෂුව එකක් එනවා ඒක අපිට කියන්න කියලා කිව්වා අපි ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්නින් පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලන් මොකක් හරි ලොජික් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට තෙල් ටික දීලා එතන ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරගන්න සිස්ටම් එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ අමාත්‍යාංශ ලියාපදිංචි වෙන ආයත අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා ඕගොල්ලන්ට ඒක කොහොමද වැඩි කරලා දෙන්න කියන එකට අදාළව අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරමු. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.